Pomaže Bog i dobar dan, dragi gledaoci, narodi Srbije. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, s nama je advokat Ninić i gospodin profesor dr. Dejan Mirović. Pomaže Bog. Bog ti pomoći. Gospodine Ninić, evo vi ste ovdje advokat okrivljenog. Vaš klijent je optužen ispred Millennium tima da je lažno... Ali nema razlike. Ispred starting firme, da ih je lažno optužio da su krivi za nastrešnicu. Šta se desilo na suđenju i kako komentarišete? Pa evo, danas je odloženo ročište za mirenje, imajući u vidu da se zakonski zastupnik privrednog društva Starting DO nije pojavio, navodno zbog službenog puta, ali to je njihov manir, da tuže pa da se ne pojavljuju i da to pravdaju potvrdama o službenom putu. To sam video i u postupku koji je vođen protiv mene, u kojem su povukli tužbu. Dakle, profesor dr. Dejan Mirović je jedan od okrivljenih, a možemo da kažemo i jedna od žrtava nastrešnice. Na svu sreću je preživeo, jer se na njega nije obrušila nastrešnica, nego se obrušila privatna krivična tužba. I ovo je, da kažem, jedan manevar firme Starting da ućutka sve slobodno misleće ljude koji u javnom prostoru komentarišu okolnosti koje su dovele do pada nastrešnice, komentarišu korupciju u tom projektu i komentarišu braću Vučić, Aleksandra i Andreja, kao bitne komponente ne samo ovog projekta rekonstrukcije železničke stanice i pruge od 1,2 milijarde gde je ukradeno najmanje 600 miliona, već se komentari odnose i na sve infrastrukturne projekte koje su rađene po matrici rekonstrukcije železničke stanice. Mi smo danas pristupili po pozivu Prvog osnovnog suda u Beogradu kao stvarnog i mestno nadležno za ovo krivično delo narušavanje poslovnog ugleda i kreditne sposobnosti po privatnoj tužbi firme Starting. Međutim, kažem, predstavnik firme nije danas došao. Ročište je bilo predviđeno za mirenje. To podrazumeva da se stranke izmire, da profesor Mirović povuče verovatno izjavu koju je dao, da kaže da mu je mnogo krivo zbog toga, da se kaje, a u zamenu za takvu izjavu firma Starting bi povukla tužbu. To se dešava tamo u praksi gde su ljudi neozbiljni, gde su slabije karaktera, gde se plaše ili se, da kažem, su egzistencijalno ugroženi, pa su možda ugroženi od ovih batinačkih falanga iz Ćaćilenda. Međutim, u ovoj situaciji zaista nema prostora za mirenje. Moj branjenik je to preneo sudu, preneo je punomoćniku privrednog društva Starting, tako da se ovde vidimo 9. oktobra u 12 časova, gdje će formalno, da kažem, biti održano ročište za mirenje, koje mogu da najavim sad biće neuspešno i nakon toga možemo da uđemo u glavni pretres. Mi ćemo, osim saslušanja, znači okrivljenog, predložiti pribavljanje i ovih spisa iz posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu, odnosno posebnog tužilaštva za organizovani kriminal koji se vode protiv privrednog društva Starting, ali ćemo priložiti i druge pojedinačne isprave koje smo pribavili. Ja sam došao do podataka da je firma Starting imala neprijavljene radnike, strane državljane na izvođenju projekta Beograd na vodi, da su ti radnici zadobili određene povrede, opasne po život, teške telesne povrede i da je firma Starting pravosnažno kažnjena i osuđena zbog toga. Takođe došao sam do podataka da ta firma ne plaća prekovremeni rad određenim ljudima koji su kod nje angažovani, u vezi sa čim su donete i određene presude parničnog suda. Dakle, reč je o jednoj izuzetno problematičnoj kompaniji koja sve vreme je bitan faktor i bitan činilac u izvođenju najvažnijih infrastrukturnih projekata u državi, u gradu, potrebe zdravstvenih ustanova, lokalnih samouprava. Dakle, nastrešnica i poslovi sa infrastrukturom Železnice Srbije su samo jedan od tendera koje je firma dobila i ne može jedan profesor univerziteta svojom izjavom, svojim gostovanjem i svojim komentarom ni na koji način da nanese poslovnu štetu ili da naruši poslovni ugled jedne hidre koja obrće 100 miliona evra godišnje i koja je, evo, posle pada ove nastrešnice i ubistva ovih nesrećnih ljudi tamo koji su se našli ispod te nastrešnice, još više inkorporirana u državne poslove, još veći obrt ima, dakle, potpuno izašla iz ove priče neoštećena. Dakle, bit će interesantno videti na osnovu čega tužilac, zakonski zastupnik ovog privrednog društva, a reč je o osobi koja je u međuvremenu upisana u registar, pošto je zakonski zastupnik hapšen. Vidjet ćemo
kakva je uloga i gospođe frizerke koja je formalno vlasnik tog privrednog društva, kakve su njihove konekcije u okolnim državama, sa vrhom države, ovde, sa službama bezbednosti. Dakle, sve će to biti pitanje u ovom postupku, jer ćemo insistirati da se sasluša i zakonski zastupnik i imat ćemo određeni set pitanja za njega koji se odnosi ne samo na pad nadstrešnice, nego generalno na sve projekte koje je ta firma realizovala. Dakle, tužba je podneta pre hapšenja zakonskog zastupnika privrednog društva i pre nego što je Starting ušao u proceduru, da kažem, u zonu krivične odgovornosti pred posebnim tužilaštvom za organizovani kriminal. Ja sam verovao da će, kao i u drugim situacijama, da Starting spusti loptu, da povuče ovu privatnu krivičnu tužbu, kao što je to učinio protiv mene, kao što je povukao tužbu protiv novinarke Krika. Međutim, iz nekog razloga njima je profesor Mirović interesantna ličnost i oni su se opredelili dalje da srljaju u ovaj postupak. Vidjet ćemo kako će to na kraju po njih ispasti, imajući u vidu, kažem, da oni figuriraju kao jedna hidra u tužilaštvu za organizovani kriminal, da su imali mrežu podizvođača preko koje su izvlačene pare. Evo, nedavno smo vidjeli da je ministarka sadašnja privrede Adrijana Mesarević tražila od Kineza da se ugradi trava. Tražila je metar kvadratni trave da košta 2100 dinara. Kinezi su rekli to je mnogo, ona je spustila na 1800, a u tom momentu trava je bila negde oko 600 dinara, sistemom ključ u ruke 1000 dinara po metru kvadratnom. Znači oni su planirali samo na travi, koja treba vizualno da prikaže to svetsko čudo kao što je nadstrešnica, samo na travi su se ugradili 100%. U tome je posredovala i savjetnica iz kabineta predsjednika Republike Nataša Vukšić i ja sam s tim u vezi podneo krivičnu prijavu protiv obe za krivično delo trgovine uticajem, jer njih dve, jedna kao članica gradske vlasti u Novom Sadu, druga kao članica kabineta predsjednika, apsolutno nisu imali nikakve veze ni sa rekonstrukcijom nadstrešnice, ni sa travom, ni sa tim projektom. Dakle, kažem, flagrantno ugrađivanje svakoga ko je prošao pored te nadstrešnice i tu je negde ukradeno oko 600 miliona. Koliko novca je prošlo kroz Starting, koliko je prošlo kroz podizvođače, koliko je otišlo Kinezima, a koliko je završilo na kraju u privatnim džepovima po Dubaju, Saudijskoj Arabiji, raznim offshore destinacijama odakle se kupuju vile, nekretnine, zemljišta, Ferrari, da kažem i druge dragocenosti, to će jednog dana, a nadam se vrlo brzo, utvrditi neko slobodno tužilaštvo i zbog toga je ova panika da se spreči svaka vrsta promene vlasti. Evo, mi ćemo u ovom jednom, da kažem, privatnom krivičnom postupku nastojati da dokažemo da jedan profesor univerziteta nije mogao da naruši nijednom svojom izjavom, nijednom svojom radnjom poslovni ugled i kreditnu sposobnost firme koja obrće 100 miliona evra. Međutim, ovo je takozvana slab tužba i vi ste na početku rekli da je tužbu podneo Millennium Team. Nema razlike. Ovo isto radio Millennium Team sa nekih 30 tužbi. Samo su za takse sudske platili 100.000 evra. Samo za sudske takse. Iako su znali da sve postupke gube. Ja sam i u tim postupcima branio neke ljude. Nažalost, oni su preminuli umeđu vremenu, poput Saše iz Vranja, urednika Vranjskih novina, nisu dočekali pravdu, ali ono što je radio Millennium Team, to danas radi Starting i nema tu razlike, da li je Concord West, da li je, znači to je ista ekipa, dakle oni su podupirač ove vlasti, oni su protočni bojler ove vlasti, oni su privrednici koji su od malih preduzetničkih zanatskih radnji bez ikakve referencije u oblasti građevine stigli do velikih hidri i hobotnica, tako da propalo je Rimsko carstvo, propašće i Starting, tako da ja nemam nikakvu dilemu.